Jadi bagimu penggual, soloh cenah merandal tuh kandas katikain. Merkitekan percender, bak merkitekan i pertuturan pe kami karinana. Karena ngodapot tuh bagas keninjuah kami, nalaku mamungkah bahan mo kami. Atong perjolo, asa bain lu begendang nami dalam nami mengalu-alu taba Allah subhanahu wa ta'ala. Barang petuan si markuasa, asa bain gendang alu-alui, bain pengkuah. Sate moto penggual merandal karinana isi suara gede-gede na isi nora geduk-geduk tah sok moto sodik nami merkiteken tangan nami terpasu-pas mau kami merkiteken imo sodik mendahikin Tuhan debata asa soh mamo alulu nami mendahikin empung nami seperjolo-jolo bagi nola empung semua mungkah itanoh isen beraspati tanoh asa alu-aluken asa solo bahan nami bahan penggual. Jadi bagi memendahikin ke karinana empung nami si perjolo-jolo si memungkah kami isen mo kami akapinam permutuhu sinalaku memungkah bahan tangkas dekunan nami melapendau ke menatap muke meladising kene karinana memasu-masu muke asa ulang lot kami tersengget asa merkenin juah mo kami terlebih memendahikan empung beraspati tanoh karinana kia kampung melapi marsora gual-gual nami dalam nami mungkah ulan bes katikan ulang kaya ingin tersengget tapi memasu-masu mau kan sindaukan sindising asa merkenin juah kami memungkah bagi nola mengunjungi bagian dari petuhu penggual asa mertumula menjuah mertumula gabe asa hidup kami bahan gendang mula-mula. Sate motuhu penggual nggosoh imo gendang mula-mula mendahikan kami asa marsembah mau kami mendahikin raja kula-kula raja situa-tua karinana muaka penonoi tengah kutain asa bain mau gendang sembahi merputar telu kali i bekas na masing-masing dah perjolo mika muhun baik god subay iya. Motuhu idokon si tua-tua melenggo bagian merodor karinana dapuk surat-surat melenggo dapuk surat-surat gedang umur mau kita karinana asa mangarebar mau kami mangarebar kini sangat kini juah dalam nama tuhu kami bea karinana asa bahan gendang semengrebari bahan pembuang.
Jadi bagi mau mendahikin kita karinana. Soh gendang mengerebar, soh mau sana ingkit tua teh. Atau melebagi dokon si tua-tua. Asa benarang kisanina kundul metu terjanah kabang masih manggun-anggun teh. Isen petu cender kita si merkakak banggi meranak beru karinana. Janah hunggu mengerebar, soh mau pasu-pasu tuan dah. Di muatong. Jadi satri dahti kelengna kita karinana. Melaku dokon gendang suyuk. Masih suyukan kita. Bagian nang giada, ke melakonan komuisen. Kau berjolo, suyuk, mulai di tempatmu. Suyuk, mulai di tempatna. Bagi mau karinana kita dah, tenggo, ya dia satemu. Jadi bagi mau penggol nami. Asa selesai lupe si hangat tinggi bagi nola si kurang natabak kami. En modalan na kami marsi maaf. Jangan isen mau kami bersada ibas berukurin. Marsi suyukan kami. Asa bahan genang suyuk-suyuki. Iya. Iya. Iya.
sate motuhu mendahikan kita karina. Terlebih memendahikan kita semar kakak kuanggi. Bagi nola mendahikan kita semar dengan sebeltek. Sohma dihamu saluhu na bapa udana memang tua te binok paridok putete. Las roata. Nah, jadi songon ima panggual. Asa mermamah mau kami mendahikin anak bagi nola permen nami. En modalan nami membedahi. Janah en modalan naim pasohken semindila mendahikin kelak ini. Bagian dari petuhu penggual. Asa soh mamah nami ban gendang simbol mamah. Ban penggual. Dijoloke. Iya. Iya. Masuk. Tempur angin hidangan ketang rame-rame, ketang rame-rame. Termoda biku belet ulang kade-kade, ulang kade-kade. Tempur angin hidangan ketang sirakut batang, ketang sirakut batang. Termoda biku belet ulang si megar-megar, ulang si megar-megar. Idalan ketang sirakut batang, ketang sirakut batang. Termoda giku belet ulang si megar-megar, ulang si megar-megar. Satu pak si berbara, ruah-ruah dan parira. Menumpak Tuhan di mata, kini juai kita karya. Tempur angin idalan ketang sirakut batang, ketang sirakut batang. Termoda giku belet ulang si megar-megar, ulang si megar-megar. Goyang bos. Menantiku mana bulan kodak tangis, menengokku tolik, menengokku jaga. Menantiku mana bulan kodak tangis, ulang kebuburan, menepon dahanku. Mamai cakona, mamai berena, mamai cakona, mamai berena. Tempur angin idalan ketang sirakut batang, ketang sirakut batang. Termoda giku belet ulang si megar-megar, ulang si megar-megar. Dua. Mula malu beketong mitempak bagi sendai. Ibu dia yang katulang. Olo. Buha. Pita Dan kalau mau tay, Pita matulang, pita. amang pergi mo namin. Buha mahami. Nomor ako pariban niyon. Baik kutang sisuki. Gabi, Ano gabi. ang dairy maman. Olo, Kutang olo. na.
nih mata pangi dua teh. Mau lihat teh. Jadi bagimu pengkual. Uwe pun. Asas sakat nina semendena bagi nola merandalna kami karinana marulan. Idok konstitua tua. Tinaku nina lanciho ibain mo ituhu ibabu pintu. Asa bain mo kasakatna bain nola si ciho-cihona. Bain pengkual. Dua. Jadi bagi memendahikin kita karinana asasi tenggoken. Soalnya masuk mati, bona tulang, bona yakin nami manalu. Tulang ako namin tugatok, soalnya masuk tulang dah. Oke mak. Jadi amang bago namin kakarabi habi. Asal Gabi, ikaw Raja ang panahon eh. Mau lihat ya. Jadi bagimu pengkual. Uwe pun. Asa yalo-alokin kami lebih perroh ni kula-kula nami. Asa bain. Ini mau pengalo-alo nih. Bain pengkual.
Jadi lihat sate mau mendahikin suaranya puhun nami bintang mergana. Tah di kelok deng aka puang nami karinana kula-kula nami sinalako memakai mendilo, memakai waktu berikan kami waktu. Lihat sate mau tuhu, dos muare percender monan karinana puhunun kita saling bertutur-tuturun. Lihat sate bagi kata nami. Jadi bagi mau penggual nami. Saya lalukan kami, imo puhun nami karinana kula-kula nami. Raja pememper bendahikin kami karinana. Atong bayan pengalolone penggual.